A u Leskovcu je promjena vlasti već dogovorena. Međutim, to ne ide baš glatko jer socijalisti traže mesto gradonačelnika. Promjena strukture lokalne vlasti u Leskovcu moguće je već na prvoj narednoj sednici Skupštine. Sa tim se socijalisti ne slažu, ali ukoliko do toga dođe, tražit će mesto gradonačelnika. Ako SNS nastupa u Leskovcu sa 18, ja nastupam sa 15. Ako je potrebno, nastupam sa 39. Tako da ćemo mi tražimo mesto gradonačelnika. Zašto da bude obavezno i SNS? U Srpskoj naprednoj stranci kažu da o kadrovskim rešenjima tek treba da se razgovara. Iskreno rečeno, mi o tim kadrovskim pitanjima nismo raspravljali iz prostog razloga što je nama najbitnije program. Leskovački socijalisti, kako je najavio prvi čovek te stranke, Živojin Stefanović, uskoro će odlučiti da li će ispoštovati preporuku svoje centrale. On smatra da ništa ne treba menjati i da lokalne vlasti ne moraju biti usklađene sa republičkom. Ja ću učiniti sve da gradski odbor prihvati odluku glavnog odbora, ali u tome, shvatite me, pre svega molim moje Leskovčane shvate, u tome nema mene. Ako su se predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije dogovorili, apsolutno redno se taj dogovor ispoštuje. Oni koji su sada u opoziciji smatraju da je izborna volja Leskovčana drugačija i da mora doći do promene lokalne vlasti. Očekujem da će vrlo brzo krenuti razgovor i da do kraja meseca završimo te razgovore i da Leskovac dobije vlast onako kakvu je glasao. Uzburkanu političku situaciju u gradu demokrate pomno prate, mudro ćute i čekaju razvoj događaja. Aktuelni gradonačelnik i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Leskovcu, gospodin Slobodan Kocić, pred našom kamerom nije želeo da komentariše promenu vlasti u ovom gradu, a kako je najavljeno, već za mesec dana znaće se da li će biti prekomponovana vlast u Leskovcu. Leskovac, Zoran Radenković, Televizija Pink.